Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadislar o'quvimizdan davom etamiz. Hamshirata hadisimiz 1442 hadis. An Anas ibn Malik annahu qara'a hadhihi al-aya. Anas ibn Malik shu oyatni o'qiy. Inna a'taynaka al-kawsar. Allah subhanahu wa ta'ala ayta Kawsar surasida shinliqda biz senga Kawsar berdik. Shinliqda biz senga Kawsar berdik. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham Allohning elchisi ayta u'titul Kawsar. Menga Kawsar yilg'asi berildi deydi. Fa iza huwa nahrun yajri kaza ala wajhi al-ard. Shinliqda bu yilg'a Kawsar ul yilg'a jir üstünden ağa. Velem yuşakku şakkan. Hem bu yılğanın yarları yok. Yani eğer biz bu yılğalara qarasak, yılğalar akkanda anın yarı var. Çünkü yılğa indir kanaldan ağa. Kanaldan ağa. Lakin Kevser'nin yarları yok. Ol jir üstünden ağa hem anın suları kırığa gitmiyor. Bu Allah'ın bir mucizası. Hem ayta هم أيتا فإذا حافتاه قباب اللؤلؤ هم şuşu anın kırıyında, şuşu yılganın kırıyında ince mercenden şatırlar. İnce mercenden şatırlar. فَدَرَبْتُ بِيَدِي إِلَى تُرْبَتِهِ Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta min de şuşu yılganın kırıyındağı jirge kul bilen soktum. Feyza huwa misketun zafiratun. Ham şu jir ul hoş islamay. Feyza yani şu jirden hoş islamay kile. Feyza hasahu lu'lu. Ham anın taşıkları ince mercan. Ham anın taşıkları ince mercan. Hazır bu birinchidan bu hadiste Peygamberimizge Kevser yılgası beriladi. Yani kile Peygamberimizin ağır vakitlari bola. Peygamberimizin ağır vakitlari bola ham Peygamberimizin Hadice xotini o'la. Abu Talib abisi o'la ani gil yoqlagan. Müşrikler gil anga ağırlık ketireler. Hamini şu vaqtda Peygamberimizga Allah subhanahu taala ani yuvatir için anga şu surani indire. Kevser surasini. İbn Kasir yani şu bizim Kur'an'ı en bilgili bir tefsirlevçilerden İbn Kasir rahimahullah ayta. Hadis Anas ibn Malik radıyallahu anhu fi bayani sebebi nuzuli surati el-Kevser. وذلك أن رسول sallallahu aleyhi ve sellem kayna beyne ashabihi fil mescid. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zining sahabilari bilan bu vaqtda mescidda o'tiradigan bo'ladi. Mescidde oturaturan bula. İz ağfa summa rafa ra'sahu mutabassiman. Ham şu vaqt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ko'zlarini yuma, ya'ni ong'ini yo'qotgan shekilda bo'ladi. Kela bizning hadislarda biz bilamiz, Peygamberimizga Allohdan vahiy inganda u Peygamberimizga bek og'ir hal bo'ladi. Yani Peygamberimiz ko'zlarini yumib, ong'ini yo'qotgan shekilda shoytirib, u vahyini qabul etadigan bo'ladi. Ham bu vaqtda Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam biroz shu halga kira, ham shundan so'ng ko'zlarini ustiga ko'tarib yilmaya. Peygamberimiz ko'zlarini ustiga ko'tarib yilmaya. Faqulna ham sahobalar ayta, biz aytdik dey Peygamberimizga, ma adhaqaka ya Rasululloh, ne seni kuldirdi ey Allohning elchisi? Faqala nazalat alayya anifan suratun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta elgine minadi Allah'tan sure yani Kur'an'dan sure indirildi. Kur'an'dan sure indirildi. Hem Peygamberimiz bu sureni okuy. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Kur'an isimleri bilen. İnna a'taynakel kevser. Şınlıkta biz sana Kevser yılgası verdik. Allah subhanahu teala ayta. Fasalli li rabbika wanhar.
Шуның өчен Аллаһка гыйбадәт кыл, ягъни Аллаһка намаз укы һәм Аллаһ өчен корбан чал. Ва инна шани'ака хувал абтар. Шунлыкта сине күрә алмаган кешеләр түбәнсетеләчәк. Бу дөньяда даган, ахирәттә даган. Сумма кала, шуннан соң Пәйгамбәрбез әйтә сахабаларга: "Атадруна мал каусар?" Сез Кәүсәрнең нәрсә икәнен беләсезме ди? Кулна Аллаһу ва расулуху аглам. Сахабалар әйтәләр: Аллаһ һәм аның илчесе белүчерәк. Кала иннаху нахрун вагаданихи Рабби азза ва джал. Шунда Пәйгамбәр әйтә: Кәүсәр ул Аллаһ миңа вәгъдә иткән елга ди. Алейхи хайрун касирун. Һәм бу елгада бик күп хәерлелек. Алейхи хайрун касирун. Ва хуа хаудун яриду алейхи уммати яумал кияма. Һәм бу Кәүсәрдә сушылык бар, бер күл шикелле. Һәм шунда кыямәт көнендә минем өммәтем җыелачак ди Пәйгамбәрбез. Шунда кыямәт көндә минем өммәтем җыелачак. Аниятуху ададу нуджумис сама. Һәм бу сушы сулык кырыенда савыт саба, ягъни шинаяклар, су эчә торган шыкырлар. Күктәге йолдыз саны хәтле ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Фаюхталаджул габду минхум. Һәм шунда кайбер кешеләрне куып җибәрәчәкләр. Фәрештәләр кайбер кешеләрне шунда куып җибәрәчәкләр. Фаакулу Рабби иннаху мин уммати. Шуннан соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны күрәч әйтер: "Эй Раббым, бу бит минем өммәтем." Ягъни икенче бер риваятларда килә, кешеләр, кайбер кешеләр шушы сушылыкка, сулыкка килерләр су ишер өчен. Һәм шунда фәрештәләр килеп, ишеп, аларның аркаларыннан күтәреп, аларны еракка алып китеп ыргытачаклар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны күрәч әйтер: "Я Рабби, уммати, уммати, эй Раббым, бу бит минем өммәтем, өммәтем." Фаякул, шунда Аллаһ әйтер: "Ма тадри", ягъни фәрештәләр, Аллаһ әйтер: "Ма тадри ма ахдаса ба'дак." Ягъни фәрештәләр, ягъни Аллаһ әйтер: "Син белмисең. Нәрсә эшләделәр бу кешеләр синнән соң?" Ягъни галимнәр әйтә: "Син белмисең. Ахдаса, ягъни яңа нәрсә кертү. Бу кешеләр нәрсә эшләделәр, нинди яңалыклар дингә керттеләр синнән соң?" дип әйтерләр Пәйгамбәрбезгә саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә бүген дингә төрле яңалык кертергә теләүчеләргә әйдә давай мәүлид уздырабыз. Давай 3-сен, 7-сен уздырабыз. Миграҗ кичәсен уздырабыз. Әйдәгез суфи булабыз, әйдәгез ашарит булабыз, башка нәрсә эшлибез, җырлыйбыз, әйдәгез бергә җыелышып, әйдәгез бергә җырлап зикрләр әйтәбез, әйтүчеләргә бу нык кисәтү. Бу сахих хадис килә. Кисәтү. Чөнки дингә яңалык кертү ул зур гынах. Һәм кыямәт көнендә мондый кешеләрне аркаларыннан күтәреп шушы судан алып китеп, шушы судан мәхрүм итерләр. Шушы судан мәхрүм итерләр. Шуңа күрә кадерле мөмин дин кардәшем, әгәр дингә яңалык кертергә телисең икән, шушы хадисне искә төшер. Шушы хадисне искә төшер һәм дингә нинди генә яңалык булмасын кертергә саклан. Нинди генә яңалык булмасын. Яхшы яңалык мул, начар яңалык мул. Яхшы бидагат мул, начар бидагат мул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәр бер җомгасын ничек башлады? Күлле бидагатин далала. Һәр бер бидагат адашу, һәр бергә керә яхшысы да, начары да. Һәр бергә керә яхшысы да, начары да. Бүген кешеләрнең хәлләренә кирип гаҗәпләнәсең. Кешеләрнең хәлләренә кирип гаҗәпләнәсең. Дингә нидер өстәргә тырышалар. Дингә ниндер яңалыклар кертәләр. Бүген булган дин җитә. Әгәр Пәйгамбәрбез калдырган сөннәтнең хәтта 20% үтәсәк тагын без арачакбыз. Без бүген аның 20% да үтәмибез, яртысын да үтәмибез. Нинди дингә яңалык кертү? Нинди дингә яңалык кертү? Мәсәлән, Пәйгамбәрбезнең сөннәтенә килгәндә Пәйгамбәрбез төннә торып 13 рәкъат намаз укый. Тәһаҗҗүд намазы. Кем бүген 13 рәкъат намаз укый? Әле ул 13 рәкъатна түгел, Пәйгамбәрбез килә хадистә беренче рәкъатта укыды Бакара сүрәсен, тулысынча. Бакара сүрәсе 2 җүз, 40 бит.
Kur'an'ni olsalarda. Baqara, An-Nisa, Al-Imron. Birinchi rakatda bu 500 yaqincha. Kim bugun shu sunnatni o'qiy? Payg'ambarimiz har bir понедельник, четверг uroza tutaydi. Kim bugun uroza tutadi? Oyning o'rtasida, har bir oyning o'rtasida 13, 14, 15 uroza tutaydi. Kim bugun uroza tutadi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqa narsalar ishlaydi. Kim bugun ularni ishlaydi? Shunga ko'ra biz bugun hatto jamoat namozida yurmaymiz. Biz bugun hatto jamoat namozida yurmaymiz. Kishilar 5 namozga masjidga, nini dinga yangilik kiritib turganda siz boramda butunlay. Kila sahabadan radhiyallohu anhu mendi 40 yil bo'yi iptashlarimning orqasini ko'rmadim deydi. 40 yil bo'yi, ya'ni mening bu so'zlarning ma'nosi u 40 yil bo'yi masjidda birinchi safda namoz o'qigan. 40 yil bo'yi. Biz bugun jamoat namozina bormaymiz. Nindir dinga yangilik kiritirga, narsadir ishlarga tirishamiz. Nishidir boshqacha Allohga yaqinayirga tirishamiz. Shunga ko'ra dinda nindigina yangilik bo'lmasin, bu adashu. Bu adashu. Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi. Shulay Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi. Dinda dedi. Ya'ni islom dinida nindi yaxshi amal bor, nindi yaxshilik bor, men uning to'g'risida sizga xabar etdim. Men uning to'g'risida sizga xabar etdim dey. Ham dinda nindi nasharlik bor, men ondan sizni kesatdim dey. Shundan so'ng tag'in narsa kerak? Narsa kerak? Shunga ko'ra bugungi kunda shu amallarni, ya'ni dinga kiritgan yangiliklarni nishikkina bizarga tirishma. Bunda bu biz kiritgan yangilikda, bu bid'atda bordik yaxshilikgina, bunda xayrlikkina deb. Biz bunda yig'ilishib birga shulay aytib shaylab o'tirib duo qilganda nini nasharlik bo'lsin endi? Mana shulay kishilarni jiydik, bolalarni jiydik, bayram etdik, birgalab tug'an kunga yig'ilishdan butun tug'anlar o'tirib shay ichdik. Bunda nini nasharlik bo'lsin deb aytsang degan, vallahi nindigina yangilik kiritma, bunda bir xayrlilik da yo'q. Nindigina yangilik kiritma, ham ani nishikkina bizarga tirishma, bunda bir nindi xayrlilik yo'q. Ni uchun? Chunki Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi. Dinda nindi xayrlik bor, men uning to'g'risida sizga xabar etdim dedi. Shunga ko'ra sen shundan so'ng yangilik kiritasiz ekan, demak Payg'ambarimiz bizni aldagan. Shundan so'ng sen dinga yangilik kiritib, bunda xayrlik deb aytasiz ekan, demak Payg'ambarimiz bizni yolg'onlagan. Shunga ko'ra Payg'ambarimiz qoldirgan sunnatga shunlab yopishib, u qoldirgan narsalarni o'targa tirishib yashasak, bunda xayrlik. Shu vaqtda shu ummat o'ngishga erishacak. Shu vaqtda bizning turmushimiz bu dunyoda oxiratda degan barcha igilikka erishacak. Barakallohu fikum. Shunga ko'ra dinga yangilik kiritdan saqlanaylik. Ham endi Allohdan so'raymiz, Alloh subhanahu taolo bizni boribizdan u qo'shqancha payg'ambarimizning sunnatini iyarib la ilaha illalloh Muhammad Rasulullah deb aytgan degan so'zlarni aytib, uning yoniga kiri aylanib qaytib, shu Kavsar yilg'alaridan suvlar ichirga nasib etsin. Amin. Allohu alam.